Što si sinče? A, sam se ugladnela. Ajde. Ajde. Tamo li sidim? Ja bi ti pomogla da ne može... Čuti. Snijaj. Ajde. Čekaj ti, mustro malačka. Ajde. Ajde. Kude? Tam. Всичката не е при мене. Ajde. Ajde. Ajde ti. Ajde, nađi. Kamo ga, kuda pobeže? Ajde ovom. Nađi, ajde. Ajde. Ej. Slušaj ti. Mute. Tute. Evo. Така пусна милята да гледа. Ала ръчам. Да благо. Mi ti nisi čitao. Hoće kusu jari da čuti. Čuti više, pička ti materina. To čudi, hoću vidiš. Čuvam i tebi. Pa moram me čuvaš kad sam ti rodila 3 sina. Čuti snimamo, kaže. A, snimamo je. 2 minuta snima. Komisiji samo. Njam. Evo ga ličenje. Abra Marija, veti siška, drži, ajde. Ajde. Razniste li dudete? Da tebe se dobro rani ko zata da ima mleko gorane. Čuti, da te da snima, da ne čuje se ništa. Ako ja vratim. 3 minuta još kako stepaju. Da sisaju, da ima poviše mlekce, da mu davaj